Karbi rezoning Rongketong labang solong Karbi yang long atau Rongketong kawar di lapen atirang Ingdeng kira cepat bang bang pipen cenglok kleng dun kleng sar pipen cenglok lapan anuti bang putin sami nalitum aceng amuri pen ali ratam tipi pen nalitum ceng toy ceng di pen nang kebar di masa cuning riglok Bangikon, Chetong Lunang, Tingrung Lunang, Ingdeng Tikebra Tropsi, Karbi Rezoning So Rongketong labang so Tara. Lapan Lunang, Asyik Hansai, Kapangcheng, Rongketong, Lampung Satu. Lapan Lunang, Traditional drum, traditional dance, ornament, new. The Karbi Culture Society Karbi Youth Festival was planned a yearly celebration. Every year, we are celebrating the 47th Karbi Youth Festival KYF at Karbi People Hall in Diphu, All India Karbi Students Association, Diphu, All Assam Karbi Students Association, Diphu, Karbi Film Society, Diphu, Karbi Indigenous Youth Association, Diphu, Karbi Growers Association, Diphu, Karbi Youth Development Organization, Diphu, All India Students Association, Diphu, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parisa, Karbi Anglong Unit, Diphu, National Students Union of India, Karbi Anglong Unit, Diphu, All Bodo Students Union, Karbi Anglong Unit, Diphu, All Assam Students Union, AASU, Karbi Anglong Unit, Omosing Tiso, Rongketong, Terong, Rongketong Terong, Lapen Khonsing, Rongpi, Khonsing Rongpi, Lapen Adutu Raju Tiso, Nangdi CM Manlu pen Lapen Iya, Taralangso RJ Kaci Rongpipi, Pacalat Thagol pen Macin Gut Pondo Pusi Raju Tiso, Kaci Rongpipi, Nasi non ke bang Lapen ke Torendro Bromo, Iya Torendro Bromo Kahadado, Tulang masa Lapen ke Iya Makahai Magurjo Tikial Theko, Do Pulute Artuino, Lapen Brudi Dipusa Iya Makahai Do, Artuino, Lapen ke Iya Makahai Lunsing Tero, Lapen Puhe Papa Artuino, Lapen Lunsing Tero Pada Puhe Papa Artuino, Lasofi ke Karbi Anglong, District Anglong, Deputy Commissioner Chandra Dhwas Sinha, ACSR Nadu Pulute Puhe Papa Artuino, dan Lasofi Superintendent of Police Karbi Anglong, Deputy Duty. Lang linang nang lupulu te puhe papa Artuino, lapen ke ilutum kisies keceng siang maipu founder president alang ilun setimu lai pada puhe papa Artuino, lapen ke kisies lapen ke Karbi Youth Festival
litum kacing honai MP sar alang lita Ingdeng Fikra Proxy Karbi Risolim Sorong aje katalon laso ni Rongketong amai long alang lita tong dulo si alang lipan etethini litum Karbi nong live pen kaju konang tundo lasi Totante itu Tachokha Aluhi Sarpo Karbi Autonomous Council ASEAN Kai Tuliram Ronghang laso Ahoy Chini lo lasi alang lipan pohoy pak apen ke Karbi Choy pak karju paten chadiro alam thena li par dak pen Karbi ngong rat pachini poni masak divisi kena li hin menga teglong si dak Rongketong si bang Karbi Cultural Society Lampen Ingdeng Proxy Adum thu Sorong aje lake doan solang doara Ram Sing Ronghang Karbi Recho Rong Arab Hamre Nijang Karbi Anglong Karbi Recho Ram Sing Ronghang Phata pohoy pak apen ke Karbi Choy pak karju paneli Ida bedang lo pinyam Chudiri inaugurat porasan de block tower sa kape kason kape kamedak nang klang ko Taralangso sponsor lo kasi dak science center lo kan planetarium tamilo ko kasi nilbi mga north east akong ke si tourist hub siman ko tourist center siman ko in future bangke lasi lasopan Karbi Autonomous Council tim Karbi alidar tuliram Ronghang kai benang La Sophie Domra Karbi Recho ke alang ni tina si bang pusipu kusi kabe sulangi mesti punya cetak dutela kasi La Sophie itu minister Tage Bangjilam tu si Karbi Nela ko parliament kami nilikat Asalnya depan ofisial cucupo Nola Sophie Ilutum Karbi Anglong Penaman Pancet Handu Karbi Anglong Karbi Anglong Potmusia ng Idulong Bunche Lang Kuru Sarpo Potmusia ng Bongterang Sarapata Pohoy Pak Pen Karbi Achoy Pak Pekachoy Panili Chudero nilijir ko inut bahani MP dum name Tripura MP name piniwak boblon sodak sa along apek name MP dungangi kusi lamcak nang pilo nasi je itu makancar Lord Bishop Boke si PGS si ethnic festival ke laso bang paman begi kan bang kato kami nilai inur Karbi nilai judang Tonte nililam nilikai nili pendek Alang ni bang wasita ta adu situ tahu Mo bangun dilale Archo Padhona La Sophie Karbi lama namai ame ku hidira rompi Alang ni phata pohoy pak napen ke Karbi Achoy pak Pekachoy Panili Chudero kok arada tum tak kacira macam tu bang kai kita me nang pidun verso nang pidun ala kasi nang bang ini bang Taralangso bang Februari aja pro tarik ke popet tarik riset ke masih acit hilo Lapen Karbi lama namai ame ku fana Chudero pi Ilutung Karbi Anglong lapen zil pakkan pepen Ilutung kacit toidu MP ke hai lapen no namat Autonomous Council Bang Pidona Pasitame, Nilihin Pen, Ingdeng Plikata Troxy, Karbi Risolim Sorongaje, Akardom na Pajiriko, Kardom. Pinili, no Nili Karjab Lake, Hempu Mukrang, Rasan Jab Lam Long Senior Jabiglo, Lapanalitum Take Longji, Nili Pialom Setame, Ongdung Aratum, Kangni Karjab, Alanglitum, Jambilia Ton, Cheng Muritong Po Alanglitum, Chot Raisi, Pindeng Sumport, Ali Alon Mens Alanglitum, Arjabiglo, Alanglitum Ke. Kapre ka hawara mai penang kacha dong na tumi Rongketong setame doi gerlo non hejong la pen ladak tiri ka mai pen kacha phapon Karbi riso nimso rongaje aluhi sar pi phapangjang aluhi sar pe Maki hai sar tuliram romhang sar MP Horen Singh be ang same nang legerlo senona bangke karcho amais karcho aja mexi do ponik bomlo apen ke Ingdeng Pike Patroxy Karbi Riso Nemso Rongaje Katalon lagi jongjong apan lapujak kini bontame katu kabe Karbi ang longarat do anapansi Katalon poniklo Pinier ni hanoli tu ningkan arjon pen kacang hongding kelang kangtung Rongaje metang ajudang kacang hon
K kaching hon ara to an kaching room marani piniar ni han nang litum non thege longji along tin setame nang litum lang ponik lo polo tang te bang putin setame bang pitin setame mithang pindeng sumpot so arlo tum setame pe seleng pe sarpi lekhigi cheng thang si ladak nang chetong dun iglo lapen so tum setame choyong thor pe seleng chepa lapen poho chepong si lapen karbia jamborong Cevek pensila tak nang chitong rum iglo alir dopik alon dopik khanjang non nili kar job mate nili dungki do lake Karbi ronga sar laben basa pia hemtum tang dele dum alang litum pen le lam the archuponik sana nang lihin banili tuma phanang than tha labang so Karbi Youth Festival mate Karbi risonim so ronga je hakit cheng aning kan pen pini mate pining kanang kopi pilo nang litum kache lar ke theklong kaching thung ke theklong ke prek check son theklong nilitum Karbi rong sarame pen ke prek je ke theklong long ke dam tang pen piningan Ingdeng plikra troksi nang chok pining apa ke alir cham phonoi la pen ke rat mate artist atum puista pining kachetong ongchet songsi theklong choro lo tangte lahai kaddu kabe kaching thur mate kache lar ke kumara joini lo labang so kaching thur bang ke nili ke churu dai bang lalo lada tiri piame mate ake hai chandro singh kru alang li paduk pon la pen ke la Karbi ang long tan mas council long tuliram long hang alang istami ame thang ang thin chipalang nu ne pen cultural dhaman kating hona jo inesi lahe alira cham da ke dolo la pen ke kidam ke wang to maran stami ake klar bor ke do pon lo nang ligi pudam je bang ke CM tuirama ke hai ke japon ke mesena joini la pen ke salong president Sir Chandra Singh Kro ke ja ke mea joini si lahai kaddu kabe ka chilar sami thekuni long angte choro tangte non lama sarve kan throponi pola silitum la pure langduni glo nang lama kan thur KCS made Karbi Cultural Society president Sir Chandra Singh Kro hin ben si labang so lama sami inthroponi ko la silitum langponi glo nang Ada kita acap dan kasih sendiri loh. Pancoy non poho coy coy ha, masafi hemali pia, nansi nong sangket sangkum banta, umam lang nong salam pia, pangilon kami doa napa,
Tangde don malia tum non ni karja blake lang lokso jutang habaramay hinpen lase alang li tuma phan arju ponik senang labang so Ingdeng pliket troxy Karbi risonim so ronga je phan goan si kache dang ke doma laban kopi pia son si break je ka son ke doma alang li tumpen arju ponik senang bang ignon nang dinin kicheng si kinang limen nang thanik tha ko sonone Limen ke mina rong parpi bu. Mina rong parpi. Tangte nang litung labang so Ingdeng pliket troxy Karbi risonim so ronga je phan kache sik koman tu pan lo kache sik Arkoi tarik kep arpelo. Arkoi ni phai ke pani besanal tum kache sik laplo dila pen nang litum la dak ke bang ko ana bang pudolo bang pidolo. Jadi tum bang parusira bang koi ando ke bang parusira ingkoi. Lapen eso nang lipan angkar juthu ji ke lapu hen lo labang so Taralangso aklama long. Ko pipia son lo kache prek nang litum ke tek mon long. Kache prek ke pineng bang kasom do ikpi pentelang mipik yang pineng bang ke. Kelang mipik lapen do pik ang bong men son thom bang nang thanik tha ko pipilo nang like tek long akimi son Taralangso long. Istera mukhas kami pineng ke kache prek u lapen Pema yu si kami alira jam lang mipik yang pineng bang ke. Lapen towar lang mipik di lapen ke no thengpi same tang pamelo lapen ke do ke thak boha dim same lang miolo choro lo lapen lahai kadu ka be kache la mate kacheng thur ke kumara joini lo la sa tuliram rohang lahai lang litum penobo choro lo Taksi don malia tum nili puthot along kaprek long bang thweglo non nili dung ke do mante nili pikar jab lake dumra cases jon pen alang li tum ke dumra cases jon hin masang chitong no lasi alang li tum pen arju poni sena lamthe আমি নমস্কাৰ কাৰণ আমি দুমৰা কেছেছো আমি এইটো লগত 8 বছৰ হ'ল ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰা তো 8 বছৰ আমি এইটো চেঞ্জ দেখিছোঁ যে প্ৰতি বছৰে চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু এইটো নতুন বছৰ আমি দেখিছোঁ যে নথিং বি চেঞ্জ হৈছে গেট আৰু ষ্টেজবিলাকৰ কিবা চেঞ্জ হৈছে এইটো ভাল লাগিছে ডক্টৰটো বহুত ভাল লাগিছে তাতে হয় কি আছে তো এবাৰ থকা ব্যৱস্থাটো বহুত ভাল হয় আৰু টয়লেট কেইটা ভাল হৈছে ফুৰিছেনে তোমালোকে কি ফুৰিছে আৰু ফুৰিব লগা বাকী আছে alang litum ke Greater Guwahati Karbi Cultural Society hin bensenang chetongdun las alang litum aphan nili arju poning ji nang litum labang so Ingdeng pliket troxy Karbi risonim so ronga je aphan kache sik kache dang ko ana jirding lo koman tu pen lo labang so bra salang litum arju panchi tang te bang ignon arju poning senang nang litum labang so 7 Karbi Youth Festival aphan komen tu arni bensenang litum kache sik pon lo we have practiced for about 2-3 weeks ago. Before the festival in our Dehal ground, actually our religious place in our Than, and there are actually various cultural troops from different places. Like one is from Guwahati, one is from Morigao. We have all intermingled to form one greater community from Guwahati and represented our Karbi tribe from there. And how do you feel today? I feel very happy, and all the people are very happy because we see the unity among the Karbis as well as all other indigenous ethnicities. And how have been your preparation going on since the beginning till today? It's been good, and we are very happy to participate in such a prestigious festival, the oldest ethnic festival in India. Okay, thank you.